出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。Ka seng samla maulai pelun hadin bakalayo ya kijing ujor habaya de bat kijing sma ka bami na ka trem ka batang ya ki biomedical waste ni kinyut kinyer ka bami na ki hospital ba pher jong kanong ba shillong hanne ka sngi ki lahyar sakani ka jaka bread nyut bat hagani kijing hiar jongki kila lap ba ki jaklia ki ba wanra na ki jaka sumar la shulum hajan kani ka jaka thang na kaliang president ka seng samla maulai pelun uba Samuel Biam ulaong ba kajing thang yakini ki biomedical waste bat kajing sma ka bami na kajing thang yakini kan kta yaki pajba nongsong snong jong ka maulai hi barok away hagaba kimyo shu ban ring mensim yakal air ka bakhoj shu na kalyang jong kinong ilam ka seng samla ki pan pau yi kajing sngaw lango ba ka Meghalaya State Pollution Board ka shu ngap jar habe ya dei bat kani ula ban rabru da ka baong Bahkan sapoi kapor bagi nong maulai kin sapet I da kabor wat ban khangru ya kani ka jaka thenyot Su nagaliang jong kini ki nong elam ka seng samla ki loong ru ba ka maulai ka sor shillong bat ka jelahi bro ka wei ka pediang sngob ha ya ki nong wan da ka jing sma ki loong ba ki nong mi khmat jong ka jela ki matla ha ba ya dei bat kani Su kila ongru ba menteri rang ba ka jela u sembut menteri rang ba ka jela ki MLA baro ki yat lang ba na kani ka jaka hanrai kim yo I ya ka long kaman jong kani ka jaka Abidai bat kani ke jingwan ke jongi nak kalian kasang samla malai pelun hadin bagi yo ya ke jing ujuar ya ke jingmi jong ketedam jong kani abidai bat kani ke biomedical waste dekat kum kani ke jing ujuar ke bagi yo negeri pai ba ini ke biomedical waste ke ki pakoi hang ni ki pakoi lek nang ngai nang ki hospital fair dekat jingwan rak jong ti hang ni bat ke proper treatment hang ni kampat dia dekat ni ke win ke jing ke ba ni kenduk mentah pok sno molai mentah kani lai ke snong ke batang si arkam lai kam ke jat lapoi hang snong beriu di lai ni ke jing ke betul menem mentai ke batang yang kini biomedical waste ngim tu haduk kat no kani ke treatment hang ni ke biar Dekat ni kata dong kebemi dang ni kata kan yang kira pai ba. Kata kan ni bisna marjan buat kejing semua juga ni ke Martin. Nalo bakal semal pa kan ni laki kejing semua aduk semua dot beti, aduk jayur, aduk senang pedang. Aduk senang lum terser. Sementara so kan ni kejingan berat yang gini ki biomedical waste hang ni iknyang jingpang lalai pujai. Aduk ki covid, aduk ki kansar, aduk ki jingpang ki bomla bersutuk so. Kawan berat dot hang ni. Kebemi dang ni kata dam kata man yang gini mau mulai stay. Sini ki beri besar hang ni kam yok su ya kam ke bokoi ke bokia. Yok su bering musim ya kali air ke bokoi. Layok ban ring dah kali air ke bami nak bejak ya. Sekala ban kala jingpang ke. Kala ban kala jingpang nak kepuar. Mentah ki beri besar hang ni kelabu jek ya gitu. Sekali ni ke jingwan ke jengi hang ni step ke pemerintah. Kajing pom don ke proper treatment hang ni ru kalau de ke wei nak jing ke ba serka kelas siat matla. Keselong municipal board kelas siat matla ya kan kam. Kila siat lait ya ki bor ya ki bor ki badai ya kini ki kendon ki badai katung ka BMC katung ka BMWI harga kan real kini ki jingwan ki jomi harista pemerintah ini ki biomedical waste kani ke biomedical waste ni tu ipi katung ka BMWI harga kan real kadi banlong sanspa mitar ke jingjengai negara residential area ai pilak bagadan kani yang negara sanspa mitar atau PE kita nak ni tu pilak ngi ya tangkat no tang si arai sekan ngilak koi ni hendrai sanspa mitar ke jingjengai jong kani kadi banlong pemerintah hari ini kelas set up hang ni ngimtip haduk kat nu ataupun set up ini tang ke public hearing ru kamdan tang ya ke consent jeng kisnong ru kamdan tang ya ke NOC hadir menghilawat jengtip menen nak kalian jeng rang basnong jeng kisnong dongkwar nak kalian girang basnong jeng kisnong moyong ini kita jengtip ai ya gini tang nak kada apa kadai ke jeka jeng ki ong kadai ke jeka jeng municipal hilak ban nek karumban kata atau bami hak tiba nak kalian sama pun kalau concern ya kadai ke isu kalau concern nak bentak ke pihak di Pai Ba, kalau concern nak bentak ke kebian di Pai Ba, kalau concern nak bentak ke environment. Jadi ada di komentar begini mesti untuk ai penjaya ke biu dengi ke. Kaduk setai ke laki ke semua teman-teman kita. Kata ke di ke jing ya. Awang ifi kumbang awang menen nama kalian jaga. Jong kani ka municipal ngimcip iya lai haduk kat ni habak tangi ke NOC habang lawat pasang matuat jumbat lagi yang kinang lam stong ki om kamdan gajing ai. Kamdan gajing NI NOC. Tinggi nak kalian sama pelun ngim so ya hak manwan suan berat gini kinyar hang ni tang nak kada ba kedai ke Martin ke ba baros kat talah sepentulun kum ni melak su penyuak jeka sikui ke jeka mentah ya kani ke biomedical waste ke belong tak kikam buat katung tendon jeka katung tendon jeka BMW ada kan real dengan ngalengok
Nakaliang kasang sama mapulun ru ngisong lengok balai ka sekarang ka Meghalaya State Pollution Control Board. Lai kita drang jang katai, kita ko bumi yang tai kalong silent, kasngap jar-jar. Kile ayu kini ki selong municipal buat. Ha, kajing-jingai jang kani, kajing-jingai jang kani ka jing san spa mitar hang ni. Idan ki ki kinja business ke bagi beri ki hapan set up. Ki ong san pho mitar, dambiang san pho mitar mlong. Kani pat san spa mitar di ban jingai ru. Lai lat ban lek ka government. Te kani kadi kajing lai jang government kajing pendo phalai ni kinong mulai. Kinong mulai kan sapoi ke por ke ba ngimban sin hapan pen ide ke por. Ban hak ban khang swai kan ni beli ke sarkar kamla ban wat di jaka ke biang beli ke sarkar kamla ban thiet di jaka ma ban thiet di jaka na kadawa kidio ban dom ye gini kidio oper ni kidio ban dom ye gi wis oper ki ba kodak na ni nang tai hari rasuan thian yang ni pok sno mulai bi samdan syu jing sngo para beri samdan syu ta jing sngo on na bentak ka khia jong ki sang sno hari ni so lungo pen bentar balik sikap jar habi dei bakni ke bentar ngi wan nang ni na bentak jing nang bentak ke biang jing pai ba ngi hak ban persak ya kali nomor kani ke terikam nadu Ustaz Al-Hajar Arfau dia bila i kendal ngat saya ada firung hapo ka jing ban ya gini ki biomedical waste hang ni nimpat i bakan long ke biang ka jing khan hading sisa ka jing khan jang ding hang tei ka di balong ke bakan hak nang ban lak ban pen ya gini ki biomedical waste di borak lagi nagi hospital welfare anda pelarung hang tai pinsa i pai bila ini bentar lagi smart pelan-pelan kum ni wat kini ke baterai hang ni ru ngasai kan dan hingga jing tak ya joki nama bila i rat lagi jong smart pencikra ya kini bakal afil apa tanya ke Martin ru melak ban yo tak salah ada lupa ke jing fil dengan government ada ke sarkar ke sepelut kai ke pisah bancu berat kai ke pisah sini setai bancu thiet kai ke jakan nak tak ke jing mentoi jong pai ba bancu thiet kai ke jakan nak bentar ban aja kai ke he ki han ban aja kai ke officer repair boleh ke melak ban thiet ke jakan nak bentar ke Martin teh boleh shoot dengan shootnya pilih ke jing tak juga ni ke Martin wat seduk sedam site sini sini kita tolong jong ke yam hang ni ke jing mi ke jebok nang ni kalau tak wat sini seromro ke jing dan jang ka abutor hang ni besuk se bandring mesim ke jing dan jang ki karkhana repair hang ni ke besuk se iki bandring mesim bentar ya ke mulai la welcome dak jing sema ya ke selong la welcome dak jing sema ya ke rikasi ya ke Meghalaya hibro kuwai habarung sepok selong la welcome dak jing sema temen fi hang tak ngi ong bakal nakaliang jang sarkar kala fil ngalengok bagi nang mikhat jong ni ki matlak ya kene kam kat ya kene ke jinglong jingman jong ni ke Martin sim la yi ya bun kam ki kam ki bam aj metoy pai ba hande ki bun kam penban leki kam ki bam idan jong metoy hande ya ke Martin pak ki matlak iya na ni ru ke mi chief minister ya ni deputy chief minister ya ni ki minister fair ki MLA fair ya ni ke mi ya kat ni ke jing ya iya like ya gini kendon di penting ya gini kendon juga BMW A dengan ngai ba kejingwan kejungi yang ni kamkut tangkat ni ngin hak ban budien lada kadai ke por ke bangin hak ban file PIL lani bangin lek seduk ke NGT ngimban si ban lek ngani thu ipi hakisnam Al-Hajar kat kenai nakaliang jong ke municipal kala safanya duk pralak 20 hajar nakada kejing fir jong ka habide bagani plan ni oi fi gidi bawon kolek nagi hospital fair idegi mana beri bayap itu tidak mat ki syringe ki PPE ki life jacket ki dawai batam ki jenap ki bamblong su bam penengkam ki balak tak koi ka sia baro lawan dom let ni ya beri ngasai beri bayap ru kedua berat ni hari ka lengok bam bak thang ni ngam thrai ban ong bakadang ke property treatment ni yo lesi ke bak kidak thang ni ki lak ban shift setai te shift setai kita bila i gidang diberi tiba si em bala kendai jekpok ni ia lum scrap sebelum dia kin hak panjang ngomlang hang tu dekat tak ni tempat kiat sentiru Pausnya arja ke kendai ke NGT kalau impose dah ke fine ke balok salat 20 hajar ya ke Meghalaya State Pollution Control Board kita kadai nomor packaging feel ya kini ke biomedical waste plat kepada hang ni apa mulai ke jungi kajing feel ke benikong apa niat pun pulih itu kadai nomor ba failure for valid authorization kembal apan pa i% bamud ke sarkar kaya lat ya keyboard sinong khamsim ya ke NOC ni keyboard sinong bakabaar kalau ba kakhlam yo ya khamai awareness si pa kai ke jing mentoy kai ke jing duk nong ada pu kini kai ke jing kata bala rebu ini ke biomedical waste hak sinong ke jungi ti sarkar kaya lat kita khamsim confidence pa kham yo ke NOC na girang ba sinong kawai ni failure pat kalau ba balik bak syafain ke Pollution Control Board kalau ba
kata atu openly born and dumb ya kiwis haduk mentaru pai gini kiwis kini haduk mentaru openly born but dumb ni hakani ke cekak kalau kai ke ba habula wal hadin bala ajing senang ru kampat batch ke sarkar ke jungi wal hadin bala ajing senang ru ke polisi kontribut kampat batch haduk mentar te sakana pat kalenti kat ke NCT kepada ke senat ke klik du abok ke ri ke jungi ban batch habis dia environment ke jinglong juman jom ka mariang ke jungi wat yakiru kam kongu te ngatrai da lada kamla ban le nam ta kani nak leang ka jungi semalam lai pelun ngin penki bai ba mulai bakin khang choi kani namar ba mbakalong manta pini tausnam arjar khatnyo hadim rale survey borak koi ke India arla ka sistem tiap nak air pollution sementa kani kadi koi ni air pollution kipat ba surrounding jong kani ke area ka jungi kinlang vulnerable kinlang ki victim jong kani kibri ki bayak Delhi nak air pollution jadi kibri ku beduk kibam dan pisah bantiat air purifier kipat ba ki beduk ki jungi kani ke area bapli kinlet sinu kibam pisah bantiat air purifier ndai sarkar kali manla kini ki benta ban address kini ki issue ha kecela ka jungi khamtam ni nam sok sinam ka jungi po ko malai alam ngadong sedang pinpet borok kiliang harkum terekam jok sarkar kalau torsi kalau promur vaksin farang yang mismanagement de hi kini ka julung promur jok sarkar kawara jinge yo patba ujungi kawara ya kajingduk kapan ya kajingduk kahangi kumacu ai nuksa mentara dak sarkar hi ngidan arti lagi department bola bawara revenue ha kastit kajungi data kalau ke power department ha bede baka electricity ba generate bon lagi revenue baka baar kadi udoyo dadak sarkar tanang ban penyat kam yakini ki arteli dai untuk kam syu baka stik kajungi kadang up na way boleh duk mentara ki stik kajungi kadang tuk na boleh kibri kemudian halor pat ibam sepelah te kimla ban penyat mai ke kam kadang lut kajing turmur hukum terekam borok kilia dadak hilak ban penbet tang arteli ibenta kata kalau udoyo but ya ka electricity dan ka power department ka stik dai revenue ba generate nak ini ki asli department kan pendak penbiang ya baru hi kinasok sinang po bacela ka chung